matshudeni vano khou gudela pfunzo dzavho kha magudedzi a nṱha u tou fana na Pembe TVET College, Univen, North Tech, Edzani Academy, Thasululo na huṅwe. Vha tsivhudzwa nga ha vhudzulo ho itelwaho vhana vha re kha lutendo lwa Tshikriste. Bethlehem Mbaleni Christian Accommodation a ri na vhushaka na NFSAS. Vha fhano vha tambela shawarani, ra vha endedza na u tevhelwa u ya magudedzini yavho nga u fhambana. Nga iṅwe nḓila, ri vha isa zwikoloni hune vha khou dzhena hone, ra dovha hafhu ra vha tevhelela u ḓo vha dzhia nga matsheloni, nga masiari na nga madekwana mahala. Vhe fhano vha onyolosa mihumbulo yavho nga free wifi na backup ya muḓagasi. Tshipikwa dendele ndi u tsireledza vhana vhashu kha zwiito zwivhi zwa musi vhe magudedzini nga u dzula hu re na mulayo. Kha vha ri kwame kha 072 313 081 ndi 072 311 081. Bethlehem Mbaleni Christian Accommodation. Haya hava korolo valitadulu. Bravo 1020 Media, home of passion, determination and creativity.